dua epon jun berujun juga dengan kolor. Dapat nikah orang beba tabun tas tabun kan. Aiki lek tuan Vicky terus kelakon jadi terbaik timit para orang 6 menit ngiring bela mi beda boleh diaga bunga. Assalamualaikum. Kamu lagi menyorot. Oke. Nyorot lagar deir ya ada agak budi. Nyaman. Ini tidak. Ya beda anu di kontak lah. Aiki bahasa era gadit. Sama bon. Saya benturan ki bro. 50 menit. Hampir kurang 5 menit absen Pak Ji. Iki Alberoka lanjut Alberoka Bian Male terkenal anu Made talako sang musang Leta joko cowi gula Nah aja mas nih ketuaan lanjut timen punya si tak depak gula kurang 5 menit manting depak ke boleh mas kurang 5 menit nama neka telepon lompat lanjut Kini keambian Suruh lanjut Kentere Kan ngolo ke Bang Amino Miki pula beda Bang Amino Jangan Bengki mau kecorongan pendes ya. Banjai Jai kan ini mau udah jai. Iya bandir kadir Iya mek. Dalam bidang ku iu tak ada bahasa bitek. Iya dir Din ban iya kia dir Dalam aja dir Ya. Jadi ya usah patoran nih. Ya Masa dia tinggi bandir Ban sisapan dir Ada elang cango pengo perokon aja deh pas makam mereka. Arah apa kita di mandir Usaha apa sama tanya ben kenakan usaha apa sama. Yangku, din banta si bitek. Mak perlu ada si bitek. Kita apa? Mau bukan konektor apa dah yang jadi. Sekemas aku tak konektor ya. Selanceng dia. Iya bener saya pun tuh aja dah. Anja, coba lu kau tanya kau gedang dulu. Pak gedang, din kadir si bitek ke gedang. Mari patoron. Oke, patoron. Pakun sabitag. Emun rembian. Elang, muntul, elang, mukdul gini. Tahuning Pak gedang. Hari nak gulengang aku yang lagi. Dia kena. Lanjut Pak gedang dulu Pak gedang. Ben kadir Pak gedang. Jai. Alhamdulillah. Apa sayang? Oh di bener. Engkau beneran ada kemana? Engkau ngajat benar ya. Bahkan si 2 minggu ini ada. Ada compat jai. Matanya kena ada isolasi gua. Ano corona. Gua tak tahu kun ngocak isolasi apa nih isolasi jangan kau making kening anu. Di plaster we isolasi. Dari isolasi nasional. Ya, alhamdulillah. Kok perak gila pada bandeng. Apa? Mako. Perak cemper ada ya. Kok biasa, kok tak pada semangat sih ngeberi ke muntah depan. Kita deko. Kita ketok rotoap. Iya tak yang tak kena buru tak terlihat. Aduh si kocak corona aja. Lanjut jai. Banyak orang jai. Banyak jangan saya masuk aja. Jangan gua ngecepek melolo benjai. Alhamdulillah. Ada ban saya ngucap. Alhamdulillahirabbil alamin. Sugadeng Gusti ampun pada boleh nyepeti dalam. Ya, marah sedang baik ada depa bektona montang jam depa di bektona loros lah. Loros detas dak bebe yang nanti jam sarong ada jam celana sekali tang di. Lanjut boleh
Vicky banjir jame din jame jadi ang ketoron ngalakan lenjelen di desa engkau standby Vicky. Baik, sebuta. Apa ke? Saya tenggula. Sip. Lestari ang ke speaker mas. Oke, man. Untuk rahim yang punya peragaan, tuli melianto nanti peragaan du rahim kan cene kabarin perpandan. Aktif mereli kan pas anten ada panda. Ngereng Pak Firman nih kak depan aku tampon. Tuh rekan-rekan yang ada di Siga 71 kita pengamanan lanjut Bang Firman Al-Barokah standby monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 kita bisa berjumpa kembali di acara absensi pagi. Sebelum acara Kuliah 371 dimulai 15 menit ke depan, frekuensi ini kita pergunakan untuk absensi pagi. Dipersilakan untuk teman-teman masuk pada wilayah masing-masing biar sama-sama terpantau. Kalau ada yang kecil bisa dibantu, kalau kedabling mungkin tidak disebut bisa mengulang kembali. Terima kasih ke semuanya. Saya catat pertama Al-Barokah sebedelu gulu motor sekalangkong ke Al-Barokah chicken bade Bang Rahim jaipun. Ngereng standby. Ngereng rekan kending lu gulu ya tore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum kending. Waalaikum doni sentol dan senten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guhed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panglima Kumbang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi Bojong kolor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang subur sebada Rumbia Timur matur sekalangkong atas gabungan epon setan tanah chicken selalu aktif memancarkan Kuliah 371 melalui pengeras suara. Ngiring standby chicken terpantau. Waalaikumsalam Bapak Anto sebada Kota Sumenep. Ngiring standby chicken terpantau. Bang Doni sebada Sentol Dejeh matur sekalangkong atas gabungan nepon. Ngiring standby chicken terpantau. Waalaikumsalam Bang Guhed sebagai bila porah setantana selalu aktif memonitor Kuliah 371. Ngiring standby chicken terpantau. Panglima Kumbang sebeda neng karai matur sekelengkong atas gabungan nepon chicken standby. Ngiring chicken terpantau Mas Ronggolawe sebeda karai saya kunaki super setik seneng espasi setepak. Alhamdulillah bisa kepantau. Ngiring standby Mas Ronggolawe. Terjukan terpantau. Waalaikumsalam Mas Jojon sebeda Marengan sedang Mbak Putri. Ngiring standby. Bingkengan Mas Jojon ya tore. Assalamualaikum Pak Firman. Raden Bagus ikutan standby. Kau lagi tuan agak bung juga. Assalamualaikum Tommy, Batu Penjana Ber, bergabung Ber, standby. Assalamualaikum Bayu Mandala Al-Karawi standby. Assalamualaikum Joker ikutan standby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengantian Pak Firman gabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Raden Bagus sebagai kedua engai kotak matur sekelengkong. Ngiring standby chicken terpantau. Waalaikumsalam Bapak Tahap sebeda Lembung Timur. Saya selalu aktif memancarkan Kuliah 371 melalui pengeras suara. Ngiring standby chicken terpantau. Waalaikumsalam Bapak Tommy sebeda Perumahan Batu Kencana. Ngiring standby juga terpantau. Waalaikumsalam Mas Bayu
sebede karai mantul karai matur sekelangkong atas gabunganipun ngiring standby cukup terpantau. Waalaikumsalam Mas Joker sareng bana sebede larangan elauna jembatan ngai malar ngiring standby cukup terpantau. Waalaikumsalam Mas Pangantian sebede Talaga Gending juga nanda pada Bang Aladin orang nomor 1 di Talaga Gending ngiring standby. Bingkenga Bang Aladin iya tore selain tekan Gending lu. Assalamualaikum ya Wirman Irwan Beta Welu bergabung juga mewakili awelan orang sehat bergabung standby. Assalamualaikum Bang Zen Bina Parabara Pras Masjid Al-Islah. Assalamualaikum Alfanik bergabung. Assalamualaikum Bang Firman. Jeffrey bersama Pakatan yang Nanceng juga ikutan dan juga mewakili Ajun Furujun selalu aktif juga di Colorado standby. Assalamualaikum Bang Firman, Iqbal ikutan standby. Assalamualaikum Bang Firman, Iqbal ikutan standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpantau Mas Balon sebede desa matur sekelangkong atas gabunganipun ngiring standby juga terpantau. Mas Irwan sebede Rombio Timur juga mewakili Mas Opelan sekarang sehat semoga bareng sehat ngiring standby juga terpantau. Waalaikumsalam Bang Zen sebede Bilebora matur sekelangkong atas gabunganipun juga mewakili Al-Islah mungkin masjid saya selalu aktif memancarkan Kaulia 371 ngiring standby juga terpantau. Waalaikumsalam Bang Alfanik sebede Lugulu matur sekelangkong ngiring standby juga terpantau. Mas Jeffrey sebede Pepelen si tantana juga mewakili masyarakat tanian Nanceng sebede Pepelen ngiring standby juga terpantau. Bang Jun Furujun yang diwakili sareng Mas Jeffrey sebede Kolor ngiring standby juga terpantau. Mas Iqbal sebede Lenteng Berak sareng Mbak Bunga ngiring standby. Bingkenga Mas Iqbal iya tadi. Assalamualaikum Bang Mama keluarga besar Makam Jena bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi lanjut standby. Assalamualaikum orang lembena. Assalamualaikum gabungan dari kota Bogor matur sakalangkong. Assalamualaikum dari Bengkina. Assalamualaikum Bang Firman 76 bergabung. Assalamualaikum Bang Firman Pecutan ikutan standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cimama sebede launa Makam Jena bersama keluarga besar saya selalu aktif mengikuti Kaulia 371 ngiring standby cukunan pada Jusiwan super lokal telepon ngiring standby cukup terpantau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Virgo sebede Karai sebede Tengkina ngiring standby cukup terpantau. Waalaikumsalam Bapak Sugadeng sebede Patian dan tanda cukup dekat Pak Sadik sareng Pak Cisadeli saya selalu aktif memancarkan Kaulia 371 melalui pengeras suara sebede Masjid daerah Patian matur sekelangkong ngiring standby cukup terpantau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kamandanu sebede pinggiran Kota Bogor Lenteng matur sekelangkong atas gabungan nepon cukup terpantau. Waalaikumsalam sebede Tengkinah Bapak Jaka Tingkir sebede Talang Laut Sorongki ngiring standby cukup terpantau. Cukup Pak Madesu sebede Sobuk Karai ngiring standby cukup terpantau. Waalaikumsalam Pak Cifaruk sebede Lukulu daerah Pacutan matur sekelangkong atas gabungan nepon ngiring standby. Bingking Pak Cifaruk rekan Rubaru Ampunten Pasongsongan
Manding ya deh. Assalamualaikum dengan Burhan Detik. Assalamualaikum bias cilik genteng ikutan standby. Bergabung standby. Assalamualaikum Arjun MJ gabungan standby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Firman. Assalamualaikum Sudiryo Cempaka standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hafaz sebodai bila porah sareng Mbak Mila matur sekelangkong atas gabungan iPhone ngiring standby juga terpantau Bang Dias sebodai kili genteng matur sekelangkong ngiring standby juga sebodai rajun pasera kadintoh kedabling sareng selain mungkin bisa mengulang operator juga terpantau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dedi sebodai metelen juga mewakili sebodai Cangkreng mungkin Masjid Anyar di Cangkreng ngiring standby juga terpantau. Bang Sosro sebodai Prongpong sebodai Lubaru Desok apa nama Desok ngiring standby juga terpantau. Arjun sebodai Muncek matur sekelangkong atas gabungan Nepon ngiring standby juga terpantau. Bang Wiro sebodai Pasar Lenteng paling tejah setip kebarak matur sekelangkong ngiring standby juga terpantau. Waalaikumsalam Mbak Pancung sebodai Kota Sumenep sareng Mbak Lingling ngiring standby juga terpantau. Bang AR sebodai ke Purusutera Tanton Cuken beda Bang Adi sebodai Setera dari titik nol dari Repeater Suara Maharani 828 ngiring standby juga terpantau. Orang nomor 1 di Campaka Bapak Sudiryo saya selalu aktif juga mengikuti kaulia 371 matur sekelangkong ngiring standby. Bingking Abang Sudiryo rekan Deja rekan Pasongsongan ampunten Lubaru Mending ya tore. Assalamualaikum. Anak Pengkir Lorong juga mewakili Masjid Al-Muttaqin ikutan standby. Assalamualaikum Saddam Hussein bergabung. Assalamualaikum Kidemang bergabung. Manding bergabung standby. Assalamualaikum 69 bergabung standby. Assalamualaikum Lengser Kiring Kecamatan Manding. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpantau Mas Vicky sebodai Lenteng Barat matur sekelangkong atas gabungan Nepon tantana juga mewakili sebodai Masjid Al-Muttaqin sebodai Lenteng Barat matur sekelangkong atas gabungan Nepon ngiring standby juga terpantau. Waalaikumsalam Bang Saddam Hussein sebodai Ekarai matur sekelangkong juga ngiring standby juga terpantau. Waalaikumsalam Mas Jaka sebodai Mending ngiring standby juga terpantau. Waalaikumsalam Bang Abi Saib sebodai Kalepengan Barat juga terpantau. Bang Lengser sebodai Kiring Kecamatan Mending ngiring standby. Bang Lengser untuk matur sakelengkong tercikan terpantau. Waalaikumsalam Pak Abduh sebodai Rajun matur sakelengkong atas gabungan Nepon ngiring rekan Kota Kaliangetelango Budutoh Serongki ya tare. Assalamualaikum Kidemang bergabung. Assalamualaikum Binodin ikutan standby. Kajanggarai bergabung standby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andai bergabung standby.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpantau Ki Demang Sebadai Karai, matur sekelangkong atas gabungan nepon ngiring standby. Juga terpantau Bang Dino Dini Sebadai Sere Timur Budutoh ngiring standby. Juga terpantau Waalaikumsalam Mas Kacong Karai Sebadai Karai standby. Juga terpantau Mas Andai Sebadai kawasan Al Karawi matur sekelangkong ngiring standby. Juga terpantau Bang Regen Sebada Erombia Timur matur sekelangkong atas gabungan nepon ngiring standby. Kadito terakhir menit terakhir ya adore selain Mana gabungan standby. Gabungan. Assalamualaikum. Bang Sinol Betalbara bergabung standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ciludit terus selangkong ngiring standby. Juga terpantau Sebada Betemarmar ngiring standby. Juga terpantau Bang Sinol Betalbara ngiring standby. Juga terpantau. Waalaikumsalam. Terakhir Bang Nanang Kosim dari Bujur ngiring setajana langsung standby. Kadito absensi pagi ampun berakhir. Bang absen pertama Al-Barakah. Terakhir Bang Nanang Kosim dari Bujur ngiring setajana langsung mengikuti kuliah 371 sabaran sabuluna insyaallah bisa tabangki boleh ya relakuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وأورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الصبح بدا من طلعته، والليل دجا من وفرته، فاق الرسلا فضلا وعلا، أهدى السبل لدلالته، فاق الرسلا فضلا وعلا، أهدى السبل لدلالته، كنز الكرم عذب الكلم، هادي الأمم لشريعته، أزكى النسب على الحسب، هو خير نبي في أمته، أزكى النسب على الحسب، هو خير نبي في أمته. الصبح بدا الصبح بدا
الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته
الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتى ليلة أسرى
والرب دعاه لحضرته جبريل أتى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، إمام المرسلين وقدوة السالكين، إمام الموحدين وشفيع المذنبين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم ومقلديهم بخير وإحسان إلى يوم الدين. أصبحنا وأصبح الملك لله، وأمسينا وأمسى الملك لله رب العرش العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين، ومساءنا مساء الصالحين. اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر، ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر. أصبحنا في أمان الله وأمسينا في جوار الله. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاها، وآخره فلاحا. اللهم هب لنا قولا صادقا وعملا صالحا وفرجا عاجلا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك، وانشر علينا من رحمتك. وامنن علينا بالحفظ والفهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني نسألك، اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة، اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.
para pendengar, para pencinta setia Qauliyah 371, insyaallah satajana sami-sami yang muljaki Allah. Satajana petang kula muljaki wabil akhas satajana para kiai mak kai kiai guru ngaji sataja para ustaz sataja punyai cukan sataja para ustazah sataja ulama sataja fuqaha satajana sami-sami yang muljaki Allah satajana petang kula muljaki langkong-langkong sesotini teni Qauliyah 371 ning pagi mangken leres ning hari ke-13 ki ning hari ke-13 di hari ke-13 bulan Januari 2021. Sidak setajana cukan betan kula muljaki para cakanca si aktif. Cakanca si aktif. Cakanca si selalu istiqamah setiap pagi memancar luaskan Qauliyah 371 melalui banyak frekuensi terutama frekuensi EPON 2 meteran melalui RPU Angkasa Bersaudara atau juga melalui grup Maharani juga memperluas pancaran melalui FM radio atau melalui channel 290 Sandrios atau langsung memancar luaskan melalui pengeras suara. Satajana tenggulung atoraki motor sekelangkong dek kasih satajana tenggulung atoraki motor terima kasih sangat banyak satajana tenggulung muljaki. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nabi pagi Kak Dito dan kula bisa mangkii para pendengar setuju tor cukenan tetap dan kula mangkii kalaban abek ta'arpen setuju nasihat manter paring nasihat sesehat manter barokah tak sehat ngereng pung sampung ngaki Fatihah ka intoh khusus dan kula ngaturaki barokana kamuljana rahasiana tarjukan syafaat suratul Fatihah banikah muka-muka Allah subhanahu wa ta'ala aparinga kesembuhan aparinga lekas tuli beres yang kak penyakit atas setajana keluarga dan kaulah pola berdese kurang sehat atau songkan menabi berdering rumah sakit atau tulia beresan Allah subhanahu wa ta'ala tuli peleman dak ke keluarga kalaban sihat oleh Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tingireng para pendengar, para pencinta Qolia 371, aku sami-sami ngatorakina rasa banyak na adzikir, kalaban ngireng sami-sami bemenjak adzikir, mauku asokor, matepak setak bener, tore pa bener, jakun arepuk nilai-nilai baik, nilai-nilai bagus tanpa didasari kebenaran. Carilah yang benar. Sehari seleras. Kelerasan paneka satajana badan ng ilmu. Si ngaji belajar, tada noto pa pengajian, tada noto pengajian belajar sampai kulaban panjangan satajana tinggal dari kau diantunya nik. Banyak adzikir, bonlah banyak ngauningin hikmah daripada banyak adzikir. Sekarang itu juga maungku asokor. Terbuna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khaslatani man kanata fihi katabahu Allahu syakiran sabira. Waman lam takuna fihi lam yaktubhu Allahu syakiran wala sabira. Beda dua tengkah pasirna orang si beda isi dua tengkah fihi ning dalam orang nikah. Katabahu Allahu maka nulis hudak kaya seorang Allahu sapa Allah, nulis syakiran dak ka orang si asyukur, sabiran tor dak ka orang si sabar. Karena syukur dan sabar ni kau tua bolong. Jelas syukur karena perintah wajib. Perkara wajib ni kacalenin kau tu sabar. Kau tu sabar. Maka letak kenyang ni. Maka letak kenyang ni. Kau tu lakon ni bola. Kecuali king berdoa sampunlah sesuai kalaban setan tawaki bahawa uzur panikah ni sapura sareng Allah Subhanahu wa taala atas atiga lakina atas ta'ala akuna. Beda dua tengkah semun beda dua tengkah semun pasera orang sebeda dua tengkah ni kening dalam orang nikah. Maksudnya beda orang andi dua tengkah, andi dua tengkah bagus nikah. Maka Allah apa ringi belisan dak koreng nikah arep aki nulis nyatet menabi orang panika ekocak ring si asokor ben orang nikah ekocak orang si sabar. Tetapi sebalik wa man lam takuna fihi
Waman tining pasana orang lam takuna pada kata ada isi khoslatan, tak ada dua tingkah kesebut fihi ning dalam isi orang. Isiman lam yaktubhu maka tak nulis hu dak isiman Allahu basallallah, tak nulis syakiran dak kasih syukur wala sabiran, mun tak nulis dak kasih sabar. Berarti mun manusah mun kulaban panjenengan tak ada tak andik dua tingkah nikah. Tak andik dua tingkah nikah. Maka dianggap kuleban panjenengan ampun tak kocak ring sa syukur, tak kocak kiring si sabar. Jadi maka ya aja kemau kuah syukur, maka ya aja kemau kuah syukur, meski ya aja kemau kuah syukur, tetapi mungkin tingkah dua ni kau dah, maka sambian mereka tak bisa gelem syukur. Mangkana kauliah 371 ngajak mau kuah syukur, tare pabeden ing dalam kaudian kuleban panjenengan dua tingkah ni. Kenapa si dua tingkah tersebut? Si pertama, man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bih. Pertama, man orang nadhar sing ngabas orang fi dinihi ning dalam agama nati biin dia seorang. Maksudnya ngabasaki urusan agama, ngabasaki ila man huwa fawqahu, deka orang huwa ya seorang fawqahu, agama na bedeneng i atas saya se man nadhar. Cembur ni kan pada man ni kan. Timan tining pasarana orang nadharah atau man tatibadal dari sera ni. Mangkanata atau dari khoslatan ni ke bisa. Tingkah dua sebenarnya orang ni. Man orang nadhar sing ngabas orang fi dinihi ning dalam agama ni seorang. Jadi abak memandang urusan agama, abak memandang urusan agama abak ni. Dalam agama abak ni. Dari maka mana kulaban panjenengan ni. Timan nadhar fi dinihi, cik saking man ni kaya nyamain. Serah. Nyamain Zaidun. Man Zaidun, man tining orang saya nyama Zaidun. Nadhar sing ngabas ingki Zaidun fi dinihi ning dalam agama na Zaidun ila aman dak Amrun. Ila aman dak Amrun. Amrun ni keman sebudian. Ila aman ngabas dak Amrun. Huwa tining yase agama na Amrun faqahu panika bada iya tasa agama na Zaidun. Faktada maka norok pasan bihi. Faktada maka norok man Zaidun bihi kalaban man Amrun. Derema artena nikah. Artena mon urusan agama kulaban panjenengan
ngukur agama na abe supaya abe tak gampang salah ning dalam agama, tak gampang keleroh ning dalam agama, beli selalu mangki kebenaran, kelerasan, kefokusan ning dalam agama, maka tore kuleban panjenengan nyontoh orang silakan lebih kuat agama na tempeng abe. Ini ke maksud. Orang katinik nih, sekocak orang asokor, tor juga sabar. Kan kadang penyakitnya senika mak, penyakitnya kan kadang penyakitnya kan kadang senika. Mun beda orang se ngertian tempeng abe, beda fokusan teng kapolan tempeng abe, tak usah jauh. Ngerti aki kabedaan bayi beda orang se tokangan maca Quran tempeng abe, beda orang tokangan maca Quran tempeng abe. Cuman orang panika lebih ngudah jauh dari abe, atau benar lebih lemah daripada abe, atau benar lebih bergaya tempeng abe, atau benar lebih mabep kelas pangkat tak tempeng abe. Lah ni ka abe ni ka kenceng napa? Kenceng penyakit ni ka, kenceng tak ende atoro. Tak ende atoro kebenaran lebih daripada kebenaran sewede ning dalam apa. Kialah senang. Siapa noro je nak kanak beri je dia. Siapa noro je. Ini nak kanak rek-rek. Ini nak kanak beri. Engkau lah berpengalaman lah. Banyak makan garam. Jangan ni. Banyak makan garam. Makai banyak makan buja mak. Namun tak tahu apa-apa. Pakun contoh ni siapa si tawan. Contoh ni siapa si fokusan. Senasjan orang panika lebih jauh kelas. Baik umur dan seterusnya tempeng abad. Enggak boleh cerita bola ni, boleh cerita ni. Boleh cerita. Beda orang kata darus ni. Beda orang kata darus Quran. Ni kebunyak seporungan ni, beda orang 15 dan orang senapai. 15. Nah, ini kan ada yang saya terus ini macam-macam nih. Macam-macam. Bodi saya raja, bodi saya tua. Kio, bodi saya sepo maksudnya. Bodi saya anom, bodi saya nguda, bodi dan ngudatan, bodi remaja, sinilah. Bolong kapi ni kah. Ni itu darusan ni kata darusul Quran. Tepak bagi ini si sepo paling sepo ni. Entah tak paling sepo ni. Tepak ke bagi ini si sepo lah, si sepo. Ni kan baca Quran mak. Dua saya salah sini kala. Kan perluan tadarus ni kan nyaman kan tadarus ya tadarusu tadarusan. Saling ajar maksudnya. Jadi saling ajar kita baca memberi salah sengauningin matepak. Begitu juga orang yang lain membaca tepak beri salah abak sengauningin abak matepak kan ini kan nyaman tadarus. Ni kata pak kasih sepo ni macam ni. Si macam ni kata pak kasih sepo. Uning macam ni ke bersalah na teretan. Nah, senyaman tadarus. Ni ke nak kanakin ni mak. Nak kanak remaja lah, remaja. Ya, remaja. Dan nak kanak si ngudatan ni kawang lo bu. Ano ke. Baca kai. Ano ke. Salah bacaan lagi nikah. Seleras sama nikah bacaan nak. Bunyi ngosok mak.
Ni ngosok dia. Tahu apa ba? Gerek-gerek nak beri pun tahu apa. Engkau ada pengalaman nama. Lain ni nyaman tua cengkal nya. Ada tua cengkal dengan ni ke. Tua cengkal ni kan ni ke sini ke. Jadi terus ke tipe ni kesatuan abak tetap audi kalaban kecengkalan ni ke. Jadi sejentai pangki tepakan mak sejentai pangki. Saya tak pangki bagus ni ke. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Allahumma salli ala Muhammad. Timun urusan agama. Tore. Siapa si tepaan tempeng abak, siapa si penderan tempeng abak. Tak nampek siapa, tak nampek kok. Ini maki anan. Meski anan. Anan tengkana penderan. Potran tengkana penderan. Potran lakon tepaan. Potran ibadah na bagusan. Ibadah na penderan. Sedangkan abak tak pernah ngoreksi kepada ibadah abak atau bener atau tepat atau salah atau beremah. Nah, makin tua pakun kotu nyontoh si benderan, meski si bener ni ke anan, maka si bener ni ke potran aku tu. Urusan agama sini kan, majikan ben pembantu, Membantu na tepak lakon, membantu na fokus lakon. Lakon yang dalam agama na, lakon yang dalam ibadah na, lakon yang dalam urusan agama ni ka. Sedangkan majikan lah, banyak pot lopot, banyak lah salah. Contoh maki kocak akilah pembantu na, contoh. Pangeran tak ngolat na ropa mak, pangeran tak ngolat na pangkat dah. Pangeran ngolat nan apa si bedening dalam ate neka. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Tetimun lai pangkii iantara napasera orang si lebih fokusan, lebih penderan ke lu, lebih tepaan ke lu, lebih ilmu na lebih tawan, ilmu na lebih benyaan, pangauning na lebih jelasan, pangauning na lebih mapanan. Faktada bihi, faktada makano ro'aya si Zaidun bihi kalaban si Amrun. Walaupun Amrun ni kan ngudaan, walaupun Amrun ni kan cubaan, walaupun Amrun ni kan kocak bini, hanya mahindun, walaupun Amrun ni kan ubah ke Hindun, pakun Zaidun ni norak ke Hindun. Ring lagi bini, ring lagi bini. Mun bini na ibadah na amal bakti na tepaan penderan tempeng lagi na lakin ko tunorok ke bini na. Laki sebulan ko jarang bini, orang bini jarang bini ko tunorok orang laki. Iya mending dalam urusan selain agama. Mending dalam urusan agama tak bisa mah. Cerko tu orang setekian, sengertian, sengauningan, setepaan, sebagusan, panika sekutu torok. Walaupun seorang istri kan banyak mungkin mak orang-orang sekunca mak abaan punya kelas sekolah dari umum, sedangkan yang dalam masalah bidang agama nak tak patut jelas.
bidang agama nak orang jelas, ya makilah sarjana, makilah S1, makilah S2, rektor sekali, doktor sekali, dosen sekali, tapi mohon salah. Kula andi cerita TV ni mak, andi cerita TV. Lombok tu. Beda salah setengah kancah. Kancah kula ni kah, ampun lah sarjana ampun. Sarjana. Tepak sobu ni ke tepak sobu, waktu sobu. Disuruh ngimamin sobu ni kata anda tetap aduk nyotok kau lah, tetap nyotok kau lah. Mon suruh ngimamin sobu ini lambak ke poduk. Ini mana nikmat tak ada pada mak. Di waktu saat konot roh, waktu saat konot, kula kan mau konot karena ngimamin, kula maca Allahumma hdina fi man hadait, amin jane budian, jangan kanca kula si sarjana ini, sila kuliah roh, sila mari kuliah roh. Allahumma hdina fi man hadait, amin, wa afina fi man afait, amin. وتولنا في من توليت آمين وبارك لنا فيما أعطيت آمين وقنا شر ما قضيت آمين. Doa ning dalam konot kan kantonan. Madan ni ka pas pocian, madan ni ka pas pengalam ka pangeran. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait. Amin. Nah, kula bakun kula macam malere pun malere kula macam pun fa innaka taqdi wa la yubda alayhi wa innahu la yadhillu ma walait wa la yu'izzu man ad. Ni kasi ibu dian bakun min aminan. Amin. 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 Masa engki kula tak doa min aminan. Kingkun cuma bahasan pun bahasa Arab bisa ka doa. Jadi tak bisa baca, kiung konot karena tak tahu. Bidana antara ini mak, kan konot ni kerangkaian na konot ni kan bertelok mak. Beranggi, rangkaian na konot ni ke bertelok. Si konot kunut ya, kunut subuh, konot ni. Ni ke rangkai nah konot ni ke rangkai dari telok komponen. Konot ni ke rangkai dari telok komponen. Pertama ad-doa. Pertama ad-doa. Ingat ni. Nomor dua wassana. Wassana. Nama mana sana? Pengalam. Pengalam pemuji dekat Allah. Tak pengalam ke Allah. As-sana. Pas nomor teruk wassalatu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben maca selawat dak kanjeng Nabi. Jadi mun abak noro makmum, mun abak noro imam sobu. Imam bani kan mesti melere ni kampun bila depak ke bagian sana. Sin depak ke bagian sana, imam ni kan melere. Melere, tangkok sangka doa. Dikit bah yaminin kian. Sini gila. Si doa ni kemudian dalam konot dirukun Allahumma hdina fi man hadait mun imam. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Wabarik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait. Kan ka sak doa kun.
فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت. Kan rasa ni kakapi kan fa innaka ni kakabudia kini kan nyaman sana. Kadang ibu di imam sabu ni kan nambahin boleh doa. Nastaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sirf anna su'a. Kan tambah-tambahan. Allahumma adfa'na minal bala. Pada sebenarnya kata. Amin boleh. Macam amin boleh. Bukan kiku tu tahu nah. Antara Nabi itu lima doa, 5 benih doa. Ini. Kadang-kadang tak tahu sangka kapi apa sih baca imam sangka konot dia sangka doa kapi. Konot sangka doa kapi. Konot ni ka napa? Rangkai kalaban telok komponen. Komponen pertama doa. Komponen kedua sana. Komponen ketiga as-salatu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila dia kata bunyi selagi tak tahu, saya tak tahu. Maski ketuaan mau tak tahu. Kau tu nurut saya tahu. Maski ngudeun. Maski tuaan. Kini lagi, mesti tuaan, maki tuaan. Ben tak tahu. Bukan kudu nurut setawan. Senajan setawan ni kan ngudeun. Ataupun pangkatnya setawan ni kan mabeun umpamana antarna laki ben bini umpamana. Laki ben bini. Si bini kan beda kadang mak orang si tak ngerti agama, kurang ngerti maksudnya, orang si kurang ngerti urusan agama, pas abini oleh orang bini si ngerti urusan agama, karena orang bini ini orang pesantren, orang ngaji kaum ulama, orang belajar kaum ulama, jadi urusan agama ini lebih tahu, lebih pintar, sedangkan si laki tetap kan cuma urusan pendidikan umum umpama. Deki si bini mun sekut lo manglo atas amal lah si berhubungan kalaban agama karena kesalahannya selaki aja menentang. Selaki aja bah menentang. Ni bini tahu apa? Ni bini karena urusan laki bah urusan agama dia. Urusan agama. Ti mulai tak butuh kapi. Ti alhamdulillah mungkin pada tahu. Silake cit banyak oning ke urusan agama. Karena abid berde pendidikan agama, si bini cakap alhamdulillah abid berde pendidikan agama, ya pada tahu, ya saling maingat ni kama. Ini. Ya mun si laki si ngauningan, si bini tak ngauningan, ya ajarin si bini kan gampang ni. Kadang-kadang si laki saya tak tahu mak, si bini saya tahu. Laki tak apa oning, si bini si oning. Nah tinggal labelin pun si bini, ni si laki ni cengkal. Yeah. Bini tahu urusan laki. Nika kering laki sempon lah. Apa mak? Kering laki. Aduh, tak tahu dah. Allahumma salli ala Muhammad. Wa nadhara fi dunyahu ila man huwa dunahu fa hamidallaha ala ma faddalahu bihi alaihi katabahu Allahu syakiran sabira. Wa nadharah ben ningaleh atau benanga abas sapa Zaidun fi dunyahu ning dalam dunyana
urusan katunya na Zaidun, ekonomi na Zaidun, ila man daka amrun, huwa tining ya si amrun dunahu panika bada iba bane ya si Zaidun. Temun urusan ekonomi nikah, urusan ma'isyah penguripan nikah, cek ngabesen orang seyatasan lain wana kema abas orang seibebeen abas orang seibebeen abas orang seibebeen karena mun ngabas orang seyatasan toro orang kini kata mun orang sila mun seyatasan sampai nanti Roma mewah. Sedangkan beliau korna di nembian selalu memandang mun cantipin sampean kau tuan di Roma mewah kia. Bosang sampean. Bosang sampean. Urusan ekonomi ini bahasa kisah mah beun. Umpamana ki abek paringi kelar keduan sepeda motor. Motor setelah benih mobil motor. Kula ban panjangan paringin kelar ngubengin motor. Benih mobil, sepeda motor maksudnya. Nah, sampean aja ngabasan orang sinompaan mobil. Sampean aja ngabasan orang sinompaan mobil. Mun selalu ngabasan sinompaan mobil dan dirasa teroan dia mobil. Bisa jadi sepeda motor tak esok koren. Nikmat Allah beri sepeda motor bisa tak esok koren. Selain aku lepas sampean supaya nyokore berterima kasih senang dengan sepeda motor itu. Mun kula ban panjenengan selalu ngabasin orang sinompaan sepeda ontel. Nah, ini kan. Alhamdulillah raja papareng dari Allah derma iyari abak penten di sepeda motor abak penten di sepeda motor abak bisa di sepeda motor abak bisa di sepeda motor ati makida maafai lekas depak etempang pun se tawak kancang kok roh kunkan sepeda kini oh alhamdulillah lah ini kan bisa nampak sepeda kini dari dia alhamdulillah dari makin padanya pocur makai del medal makai del medal abak bisa tuli depak tempang benruah wak arwah usaha jalan sokoh saya jalan sokoh. Kisah jalan sokoh pada kian. Alhamdulillah. Kok ki tang sokoh ki keningi patentek. Tang sokoh ki keningi pak jalan. Dari makin itu penguak tentang kelas truk tak ning jalan. Ti kutu ngabasi baba. Kutu ngabasi baba. Fahamidallahu maka pas muji sapa yese Zaidun man nazar. Fahamida maka pas muji si man nazarah man sing abas ruah Allah hadaka Allah ala ma atas barang faddalah siaparing faddalah siaparing Allah hu daka yase fahamida maka muji yase man nazarah ala ma faddalahu atas barang atau atas olehna tu atas barang ko ala ma atas barang faddala siaparing faddalahu siaparing pasir Allahu daka yase man nazarah bihi apa yang bihi kalau berman alaihi atas yase man semudian ruah alaihi atas yase man semudian ruah man siapa man amrun nih jadi menguji ke Allah atas nikmat karena nyontoni kan atas nikmat si paring ki Allah subhanahu wa ta'ala mampu nyonto maksudnya nika napa nyaman mak nah nika
nika nantuaki atas kang mampuan mencontoh ti faddalahu bihi alaihi ti debu nika mampuna mencontoh, maksud mampuna mencontoh ti mun urusan agama abe kasih tahuan, abe kasih uningan kelar mencontoh. Sebab ni kejukan abak ning dalam urusan maisha, ning dalam urusan ekonomi, abak kasih mabeen juga kelar mencontoh. Katabahullahu syakiran sabira. Kataba maka nulis sudah kaya se orang man Zaidun Allahu pasir Allah nulis syakiran dak kasih syukur, sabiran dak kasih sabar. Bu muntaking abak ni tahu kepenting atau kewajibna bersyukur, lebih-lebih kewajiban gula depan panjenengan juga sabar. Sabar ni kan termasuk kewajiban gini mak. Iki. Tetapi sebaliknya man nazara fi dinihi ila man huwa dunahu wa nazara fi dunyahu ila man huwa fawqahu ancor. Ancor. Fa asifa ala ma fatahu lam yaktubhu Allahu syakiran wala sabira. Mun sabana orang nazar ngabas orang fi dinihi ning dalam agama orang ila man huwa dunahu atas orang huwa dini seorang dunahu ada sebab ning ibu di man nazara ya sebab ning babak man nazara tinggal urusan agama pangalak kasih maben tak berjamaah ke masjid tak tenang Coba biasa tak berjamaah. Cek nur orang cek lakar tak seken. Seatengkaan abak kasih orang nyata-nyata mun seatengkaan abak cek sampai atengka. Abak cek sampai atengka sesalah-salah. Karena aku leban panjangan ningalenen orang si bedai bebek na abak panik biasa nating kana salah jadi nika menurusan agama cek norok orang si tak tahu menurusan agama cek norok orang si tak tahu norok orang si tahuan wa nadhar fi dunyahu ila man huwa fawqahu sebaliknya juga tinggal urusan dunia nangadhara ningali orang man nazari fi dunyahu ning dalam dunia ni seorang man nazara ila man daka orang huwa tining seorang orang si tinggal ni faqahu huwa dia ning atas ting urusan dunia ngabo saki orang si ekonomi na lebihan dan pengabaan ya rosa keberadaan ni mak fa asifa maka pasosa ya seorang alama atas barang fatahu sepot isi orang huda kaya isi orang nikah sepot isi mahu huda kaya orang nikah ti mau orang rekong mak pun senikah pun abak mastena andi tanggung jawab ngurusin agama nyari kebenaran nyari kelerasan nyari ketepaan karena agama. Ternyata aku leban panjangan karena saya berseki orang, saya berseki saya contoh, maksud saya contoh agama orang si lakar lemah. Ada lagu nemu salah, tak kelem nemu bener. Tunggu urusan dunia nah. Pas nyari orang si ya bos orang si lebih mampu tempoh ngabo. Ya rosak mah. Kan rezeki tak ada. Tung siya bersaki apa orang cerkembangan rezeki sesuai kelawan usahana nyamanan. Sedangkan di naba usahana tak wati lancar. Pas kotu pada ben orang si andi menyiksa diri dia. Ini kasi pas banyak anak. Jadi lam yaktubhu tak maka tak nulis sudah kaya seorang Allah subhanahu tak nulis syakiran wala sabiran. Tak tulis ring si asokor orang nikah. Tak ditulis orang yang sabar orang ini ada bah
Jadi bila abad lepas dari kata-kata syakir, sabir, mun abad lepas dari kocak orang si asyukur, lepas dari kocak orang si sabar, ada lah tadi betul lah. Ada kalau ribun aman apa? Abad asyukur pun tak bisa, sabar tak bisa, asyukur tak bisa, sabar tak bisa. Karena apa? Allah nyatetin apa? Nyatet benih dengan asyukur, nyatet benih dengan sabar. Ada dah. Tandi benda boleh nih kau dia ni. Ika ima kulaban banjangan pas selalu mangkia kebenaran. Ika ima kulaban banjangan selalu mangkia kedekatan kepada Allah, kesemaan dekat Gusti Allah. Mula kulaban banjangan jauh-jauh karena kulaban banjangan tak bisa syukur, jauh-jauh karena kulaban banjangan ampun dah tak bisa sabar. Man lam yarda bi qada'i wa lam yashkur ala na'ma'i wa lam yasbir ala bala'i falyatlub rabban siwa'i. Siapa-siapa orang yang tak nerima katang hukum daun pangeran, orang yang tak nerima katang hukum, orang yang tak syukur katang nikmat, orang yang tak sabar atas tang musibah, falyatlub rabban siwa'i, maka ayu nyari apa nah rabban dak pangeran siwa'i selain engkau jangan pangeran, nyari pangeran lain cak pangeran kangkok jan itu dung ben Allah ni, itu dung bi Allah ni. Naudzubillah min siapa-siapa orang yang tak nerima ke hukum Allah, malam yardu bi qada'i, tak rida ke hukum engkau jangan pangeran, walam yashkur ala na'ma'i, bentak syukur atas nikmat-nikmat sengkau, walam yasbir ala bala'i, bentak sabar atas cobaan-cobaan dari engkau, falyatlub rabban siwa'i, nyari pangeran lain jak pangeran kangkok jangan pangeran. Kamu nemu pangeran boleh. Itu tunggu pangeran. Muka-muka tetia manfaat, muka-muka tetia barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian cukup sekian tu bisa os. Wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma hdina bihudak wa la tuwallina waliyan siwak waj'alna min sari'u fi ridhak wa la tajalna min khalifa amrika wa 'asak. Subhanallah wa al-wakil la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma ij'alna wa zawjatana wa auladana minas salihin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma kfina syarra adh-dhalimin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cinta pendengar Qauliyah 371, sekiranya sekalian itu bisa tenggelam sampai yakin antara manfaat dan barakah. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ayo dulu, hoi. Oh, sabar ya dereng lah. Siapa metet ada hoi. Baan lah, ning tojuin baan balik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya jauh. Aduh, karirnya si malam masih kerja dereng ya lah. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nerokok aja baca cer yang subur. Enggak neser gak buat naya. Berkata cecer ser, jarak boleh tembok ser. Berkata buat nih ser. Muhammad. Mun Allahumma sholli barik sangsara yang subur. Masih dinaki berkat yang subur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jai bang jai pada bang jai.
Ustaz mata. Beda gak dinto. Bang Jai Tenggara Kasih gedeng bir. tak tahu. Iki saya Dia nggak yang subur. Jai Ceria. Ya Allah. Jai Nina Jejer. Nina ki aku lung sepul bana Jai. Mata tot Saya gedeng buru. Ranying ganti. jong Ya kena kepung aja. barang majong Nyaman. Dia ya. iya Ya, tapi lu sur. tot Iya, yang subur. Ya pajak cara salepena yang. ba datu kamu pak kawan danau Terima kasih no. nyaman lah Suruh ngedeng sih mana. Aku ya apa gitu. tuh tahu tetap bro paling lek Kontak. Yalah. Kontak mi nyampe. Sama bon baleng share. Barokah kontak. Beda lengser. Yang subur. Salepena aja pajak yang. Mata emo aku bepole yang subur. Enggak nih sergabutnya yang subur. Boleh kana. Bakna mak sandal lo jarak kombina si serandi nasa pai giba saya. roger lebur bode si numpak motor molen bode si numpak sepeda bode si neko tongkat salput molen saya sandal Anyar salah jujur saya buatnya. Masa ngibu dari bengkona wana anyar salah jujur dah. Saya nggak andik nakan jane porop ganti. bode si teporop nih Enggak. Seket yang subur, jak sandal mili 6.000 petok seket. Ya sandal tahu 6.000 petok atas seket yang subur. Merah bengko ning saya buatnya jelas saya. Saat pandi jelas saya koning. Tak tahu jo, melihat sandal kuning kok nyari ngelap. Bodoh malah yang subur. bode si tacana kasar bode si ngakui Yang subur, bona do malah yang geser beleng lah yang subur ageser beleng gak ser oh iya paling ngalle balaria si nguborong. iya karena saya rojek malam bro cacat malam rojek kok ganti Yang jamba gulu-gulu. Kepada semua yang mulia, rekan-rekan Al-Barokah mau pinjam ini. berkol 11 kol 11 kan kol 2 arwah sinyal bakun menyala kena tunggu bah ya lulu kak beda ke Al-Barokah katon me aganggu ke istirahat dulu ya Arema gulu Sentimen yang subur, paling share standby timin. Kulini kami bola beda kencang. Sembara, assalamualaikum sembara.
Bara, assalamualaikum. Ki ngereng akui. Sayan bener pengendali na kaito. Mali bunga kin pakin. Albaroka mau turun saporaan iki. Assalamualaikum cari yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ngereng albarokah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengiringi albarokah. Wan na bodo wan. Oi. Kamu nyamunyi ranyeng. Kanten mobil lemak tom. Sera nikah ganti. Ada tembus nikah nih nggak? Sera nih ya lelaki nggak tembuskan nikah. Aduh, ampian kalah kasih baru nih kan. Ore kau udah ngereng lagi ya. Benyar sir kasar. Baru-baru lokal kan kok, nopo lo cu. Semak. Begitu semak juga. Duh tahu sok siapa ada kok. Kok kita oleh salaman. Hapus kerupus rumolena tak giliran. Bawa malam mah ambun nak keluar saya tajam lah bani saya tajam. Ano tak letu orang kata tak keluar mak. Tak tahu jo. Berarti nak kita dung kok. Sare kabagan tok. Ria posisi ria bang ngantok saya tahu ser malam mah. Bang Anto jangan malam mengganti. Terus hari ke pengarah ano domba jana jananto Sekiran tahun murah banget tok jana yang tak dibuka namanya soalnya buatnya berak seta selam engkau kaindah nyaman lama murah banget tok nilor pente saya mana pengarah di situ Pak Antok sudah tahu tidak membuka namanya ganti. Oh iya jeralah nolah lolong gak kabel ketika beliau lah minder bola nata pece ampun ngubah itu ke jera kanyera. Iya nih karena ini serah berak engkau malam engkau lokolokan mbak nasir sampai minta tolong kabang Antok sorong ngelegian kancang-kancang ngelega kepi kampak dupolo malam begitu ser ganti. Iya mengko mentak eding sing eding kok beda kancung satelit musuh ke indah lain yang ngasuek wala tapi ndek ke eding keluar kan aneh dan ajaib aja beninda nyaman malemah begitu perak sebok nah tak terbaca bentangan cas sebok ganti. Iya jadi ya lagi gunung tak terbaca aja buan apa malam mah ya posang kabut nani serbola na teman malam membujana ganti Pro tadi dung juga sering sempat lepas berdemun cawacan 1 menit itu sinyal sempat lepas king tapi boleh juga cepot ot waga ser orang nggak paling rajo bro wah jadi bila karya metro PTT nak nengan nyabo iya pak ada wah aroger ngatin aki ngale kampak dupolo pak. Iya yang subur malam nelpon sira on boleh det katondung kok lah. Dah kok tak ketas dedungnya nah.
Njok ni seru maksud tu berangkat tu tak pecek sabit-sabit jero berangkat tu serong ora panas ya. Korek ini seruan ro iman boleh kok mit tepak ka kanca tibi mula renga main kontak rekan kanca kapi mi pas temu tak caca gulaku gande. Oh iya boleh pas keluar apa dek pas terbongkar segalanya orang-orang ngawat temu karinya mana. Bahnya siksa kubur ji. Kan banyak gara-gara aliran listrik ya terbongkar. Di dekat rot tendeng dia. Ni temu kalau rumah pas apoi, Etienne beda senya mana tabung, dah bener bensin, mare. Iya positif gak? Positif mumpa beda reg sebarang itu. King jo tado setel aman re. Itu ngiding juga orang lah. Uhun malu ni seru aku ungkuan ya. Ibnu jan bon asero juga kontek ke panas sika. Boleh ruawa mun PTT cekaan. Boleh PTT bila pecek lah. Cekak. Mundi dia mengantas pecek kan, mun tak pecek tak anu. Jadi mun bayar keluar boleh telepon mendadak pas pecek, kalau lepas nanya nyaman cara langsung. Si ngono dia telepon lah bibir. Cek kamunya masuk. Orang nggak tak kotor lah masuk dia. Alhamdulillah. Dateng boleh lah. Iya kasar jadi kasar bodoh lejo do kasar koki kiri boleh lah kak kok pongkian diutuk kok mata apa nak baru ngalah bener kasur bah kalak si ramira bisa ben mu ban kalak bah kilir aja ganti ramira di aban aja rabing aban aja dia boleh ajab saya ngejim siapa saya tajim Sir. Iya tak tahu je. Saya tembus perak di nancung, masuk di nabok lain tak tembus dan nak jakar wakap dulu. Wak tak laten kok. Anu wah tedung ni. Tapi ndek yudi kan roda. Sedang bayaki biar tahu perkembangan. Memang tahu perkembangan. Engkau tedung ganti. Kalau berapa lanjut Pak Dupolo sih ngojek jago katondu lah mata tak katondu tak kocek lah kok lanjut ngojek lah kok mana tak geser Sir. Iya telepon masuk yang subur ayo kan Pak Dupolo ngale banyak sih ngale janjak yang finala yang engkau tidungai kuang kok mon lala lebat kol 12 lah bukan ada tedung tak tedung ada kok ecap ganti lanjut kan deh yuk langsung Aka monitor Bang Aka Bang Aka ada Bang Aka dah Wan Irwan ada yang oleh ka 4 sepuluh nak kena layang